laing kay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpa-refill kan, Henry Lakay. Naibusbot gaya mong tinanong ta. Ewan, inton madamdam ba? Susan bakit? Ay nawaw, apay nga inton madamdam apay laeng, kat makain inumakaon, amumot ang nagbara ti panawon. Ay, mabilit lang ah. Tasaan pa yan alpas ti basbasa ka libro? Makauray ka di mabakat. Ituloy muntaw kalpasan ti panagpa-refill mau. Mala, isaganam nga raw tawatas jag tay parifil ka. Punasam anasayaat. Tama nga no nakataptapok tumanay. Nakababain may. Tumakder ka nga ruditan na. Wan ko naklangarutan. Ay alakit di mo tin bakit? Ay ti panagkitkitam kanya kaya. Sa daw? Ay nawaw, apay ada kayo tinang bagkat iti danumyo, nanang. Kasadaw kat busy mo't ni tatang mo ijay balay. Anya ti aramiden ni tatang aya. Apay asan nga iso ti ibaon niyo. At damanan libro abas-basaan na. Anya? Bayamon ni tatang mo. Kas jay mo't at talaga day chay. Ay saan ang mabalin, nanang? Ni tatang kuma ati mga ramit iti day tata na pigpigsa. Noor-urayak ni tatang yaw ay awan latam mo kanakaw. Mabanugak mag amang idubli-dublay no dagduma. Muto yan ta water jug, ta itulod ko, nanang. Ay saan na nakaw? Kabaila kong daytaw. Amangan mo't no kumaro ti an-an na yan niyo. Saan mo't siguraw? Nasaysaya at matlaang no siyak ti mangisang put ijay balay. Bareng makarik na mo't tinalaing nga amayaw. Una yan bakit? Kunak mo ta siya kung tibangi parifil iti danum ta. Ay aglisi ka man itidalan kaw. Eh, muto yan tatulugan ka. Siya kung tibangi serek. Ay nawaw, kabailak. Eh, kat numadlaw amarigatan ka na. Ay do talaga ka. Napan ka kumaadagos idi imbaon ka. Ngam saan mag inuray mo nga insangpet ka dito'y balay. Sa ita, feeling concern ka kanuman. Eh, ni bakit may... Ay aglisi ka kunanay. Na, Di ka man pasalsali di tadalan ka. Taad-adda marurudakan ka. agpakada akon bakit? Mapan ko iwayway tinuang ta. Mapan ka laeng San amasapul nga agpakada ka. Ay, nawaw. Asawa ka bakit? Siyempre, agpakada akad ka. Tanuan mo at tinapanak. Aging kakadiita ka nasakit tinakam mo kanya. Pangasi ba? Di mo dadaulan tal daw ko. Ha? Ay, suri gaminan Ulitak manan. Agrobwat ka no adda papanam. Papansin ka launay mo. I love you. Agrubuat akong bakit? Makaparurod ka. Apa yan? Mariginalain. Naan ano tahusyo? Tinagbat da nga rod, pare Henry. Isumalagay ang mga wanti danum-adumano ni Jabalay. Nakita akman. Day tadiaw, iti pa'y kalman nga awan danum may. Tagayam, adamot ng tagbat iti husmay. Ada ka diti nalamalastiko. Awang nga raud, jak mo ekspektaran at tinagbat dagayam. Iso adjakon ang itugot iti lastikaw. Ay, mabiit lang around. Tabangirwarak. Dalakala nga tarimaanan dayta no adalastiko. Ay alamang nga ron, paray. Agyaman aklaunay iti tulong mao. Hitay pa'y ngagsarsarita da Henry Kunchinalay. Anya nga tamot ti pagsarsaritaan da. Nagmayak pa'y ti isom da iti tunggal maysa. Ay nawaw, madiday to yan na mapaspasama ka. Nananay, agturong ni Henry itayan ka. Ay, agindadalaw sa tapno di na madlaw at igaraw dati bambantaya. Ay, Susan, bakit? Magirwar ka ba ni tilastikaw? Ano ang tilastiko aya?
Di mo ka din nakita ni Jenalyn itiruar, bakit? Ay nawaw, ti kayat ko amaamuan. Kanuan niya ti pangusaram iti lastiko adaw dawatom. Aday ta ka di. Ay tarimaanan mi ti host na Jenalyn na natagbat. Anya, Tulunga ka, takaasimit. Iti kalman ka dupay, ngawan ti danom ta. no sabali at tao, alisto ka naman. Yapaw, papansin na talaga. Anya ti ko ng bakit? Ay kukwam tinangag mo. No kasapulam ti lastikaw, mapan ka iti budiga. Na. Adoy jay, di ka manaktak, takas makita mo ado tar aramito. Haday ka, Mari Jenalyn. Natarimaanan ti husyo at tinagbat dagiti luko. Ay na, agyaman naklaunay aparay. Ay, awan na yaman na. Nakabaybayan kayo man, para husla ang titahimaan ninyo. Nalpasan, Mari Susan. Malagayam, apay anak katakder kayo pay lang ditaw. Sika Henry, apay adi ka mo mapan iti papanam. Ay, mapanan bakit? Di ka ka di agugungit. At dati susi iti sigod apang iduldulinan ta. Ay, no kasta. Rumwar ka ba ka? Wow, at dalakad ko ita. Ay, nawaw. Sa dino. Sana masapul ang maamuam. Na. Ay, nawaw ka. Malay na ka, sika mo ginalay. Agawid ka. Jack magustuhan ti kasta lipstick mo. Na. Nakapuspos kulman. Agkape ka pa'y nanang. Ramanam ti tinapay aginatang ti manugang mo. Awan ganas ko nga agkape anak ko. Ay nawaw. Apay mat nanang. Saan akape ti gagarak? At dalaang kayat ko asaludsudan kun ka anak ko. Anya day ta nanang. Sa dino nga ti mabalin a pagkatangan iti lipstick. An mo nyo ti lipstick nanang. Ikit usar ka, anya kumapay. Ne, itaman pa'y. Igatangan naktuman. Kaya't ko tay nalabaga. Kauray adayuak na pintasaklat. O sige, igatangan kayo. Inton agpasentro ak nanang. Ay, nawaw. Apay, anom ti lipstick iti drawer mo bakit? Diyak pa'y mat nakita, nag-lipstick ka. Saan ko ako kaday talakay? Impagatang laang ni nanang kanyak. Ay, no kasta. Aglip-lipstick magaya man ni nanang ita. Diyak amo ano anya tinapampanunot ni nanang. Diyak pa'y nakita nag-lipstick ni nanang bakit? Day tamot lang ti pakas dawak lakay. Amangan mat no dati mapaspasamak iti unag ti pagtaangan da. Kat di tay amaw bakit? Day tamot ti adday ti panunot ko lakay. Kasaritak tuman nga agpaiso ni nanang no umay tumanan. Simangpot ka di ti order ko a lipstick. Ay, anak ka. Simang puten nanang. Ay, nawaw, kita mananak ka. Mabit lang nanang Alaag iti shoulder bag ko. An mong tinalabaga a lipstick nanang. Aramatek tapno pumintasak manmat. Ay nawaw. Ita bakit kayo? Sayo mapanunot ti kasta nanang? Una, jak mat ipalubos aday ja adrenalin lang tinapintas dito lugar taya. Jak mat ipalubos Anya? Ay nawaw. Naka-lipstick ka mat Mari Susan. Anya ko maitakan ka no nakalipstick ka. Ay, bagbagay mo launa ay tinalabaga a lipstick maray. Ay talaga, sa anak mat nga agpaba kanya. Agpaabak. Saan matakumpitin siya ti panag-lipstick maray? Di ko nam siguro. Kadyak nakita ti panag-isum mo iti asawa. Idi na minsan. Papansin ka launay mo't iti asawa. Anya ti ko na maray? Nanya tinangag mo di saw. Ay na, di ka maawatan maray. Awang matyam mo kadakas nga inaramid ka tapno guraan nakakasta. Mapan ka lang gumatang. Gam nakapuspos ko ti lipstick mo, bakit? Apay kit di asaan, kat bagbagay ko mag... Ay, nawaw. Ay, at puno ka man kanyak, bakit? Dan sabat nakainlabam dita. Isuakasta ka. Saan ka ba't nga lipstick, iti kay? Anya ko maitakan ka.
Abagan mat numay sa kadagiti karo ba tayo? Ti purpurmaam dita. Si Kalaang ay ti adakarbangan na nga agpapansin, Henry. Kabalak mo't Di ka bawatan bakit? Awam matya mo kadakas ngay naramid ko. agin di mo kapailang dita. Sa bagay, kasta kayo matalalakay. Nalaing kayo amang ilemang iti kalukwan yaw. Agyaman naklaunay iti panangitulod mo iti irek abi nga ikaw pare Teodoraw. Agan anad ka nang runa ka rumabeeng. Unay kan bakay. Daklaan dito'y balay. Apay, aday tapay lang Teodoro. Tinani pa magkata, bitibingay mo ngayon. Suma, tinagboluntaryaw. Di ka payagyaman ta dati mayat at tumulong kanyak. Jakon imbagakan ka, taamangan no awan mutlaang ti oras ma. Sapay nakapuspos ko, ta lipstick mo. Kurso na adam samit, dahi ta at Teodoro. Tinulungan naklaang kastanti bagham. Ay nawaw, madanagan ak matin, itikas tagar arabidin baka. Kaya ko mati pagdanagam. Una, ta nagpaitulod ka pa'y lang, iti sabali a lalaki. Naasyan nga rujay tao kanya. Kanya ti kayat mo aya. Bagkatag ti may sasako nga iray. Ay saan, nasana ka sa tikayat ko asawin. May lagayam. Nagadwa drama mo. Anya ti kagarayo, tatang. Ay, agpatulong akbankin ka, ay bi anak ko. Anya ti may tulong ko, tatang. Ay, madanagan ak launa yan anak ko. Ay, nawaw. Anya ti pakadanagan, tatang? Madlaw ko gamay, nagpapapintas mo ito ni nanang mo. Agaramat pa yan iti lipstick. Anya ko maitano agpapintas ni nanang, tatang. Madanagan na, tabangan no ang dati purpurmaan na sa bali dita. Nung maminsan tupay, kata dati karuba abang itultulod iti karga na ijabalay. Kas kung may dinaminsan, amo na nga awan ti aramidag. Gimda jay pailaan mo ta Teodoro, tinangi pa magkatan na itirik. Bakit kan lakay kayon ka ni nanang, tatang? Iti anya ko maaga pong agpaaram pay laang ni nanang ngay. Adya ti amo tayo gay. Kasi daw, nagpaaram ni nanang yu iti sabali. Natulugan na kanak ko, kasaritan ba ni nanang mao? Anday takay man ako na akong tatang. Mangrugi kayo manan. Bakutan ni nanang. Iti anya makaga po nga agpaaram pay laang ngay. Anya ti may imbaga ni tatang bakit? May nagkid daw iti tulong lakay. Tulong? Wen, madanagan ka nung amin. Nay, anya lawa na iti pagdanagan na. Wen tagpapapintas ka nung matan ni nanang. Madanagan no agpaaram ni nanang iti sabale. Dahil talaeng gayam. Ay, una yung dagita alakay kan bakit? Naku nampay lakay. Ipakat daman ng tiki na OA da. Imay ni tatang dito'y balay di na minsan, nanang. Ay nawaw, anya ti imay na imbaga. Agpatpatulong nga rod, nanang. Ay nawaw, apay ka no, kaadamot ti makan ijay balay. Sa bali at tulong ti kasapulan na, nanang. Anya manag, Agpatpatulong kanya. Tay pagarup na nga agpaaram kayo kano iti sa bali. Isong agpapapintas kayo. kurang pa'y data. Saan kaya maawatan, nanang? Quits lang Uray iso magkat papansin iti sa bali a babae. Amom kaday iti na minsan. Tinulungan na ni Mary Gina Lane amang tarimaan iti husda. Ngam iti siya. Ultimo agpa-refail iti danaom kun mangbagkat iti iri. Awan, alis tayo no sa bali at tao. Ngam no siyak nga asawa na. Ay awan, ti manam na bakun kwa na. Kinasaritam ka din ni nanang mo. Ay vi anak ka. Anya ngay tiin baganakan ka. Agselselos laang dayjay, tatang. Anya? Kasanumat ngamin. Di yo amo at tulungan. Ngam no sa bali at tao, alisto kayo. Iso aday ta. Nagpatulong matanay ti sa bali at tao. Ay, iday tati makagapo. Wen tatang,
Madlaw ko iti tono ti boses ni Nanang ngagsilselos. Tinulungan niyo pa'y kano ni Nana Jaynalyn. Ayun, danakaw. Isumat lagayam atatang. Agselos basit dya bakit? Talaan gayam ti makagapu. Ay, alahin tot sumaruno. Amo kong tatamidag. No tatuma, di ba ngamin may diretso ni Nanang yokinyak? May salaang ti may bagak kada kayo, tatang. Saan adakas ti tumulong iti sabali a tao? Ngam ununaan nyo kumaatulungan ni Nanang. Tapno saan nga isupay a pagsilosan ken pagsakitan tinakam na. Uray asino mat nga asawa agsakit tinakam na no sabali a tao ti priority ti lakay na. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong iti padam a tao? Ngam sakbay a tumulong ka, ununa ampay kuma ti pamilya. Tapno saan nga isupay a pagsakitan tinakam ti mismo a kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay pa'y apag na Andres lakay. Apay aya. Ay, umadan iti kalay sa tikabsat ko. Ngam awan pa'y pulos ti makukwartamit. Apay, adabayadan niyo? Sanda mat kiti adumaw dawat. Ngam pampanunutak lang ti kwarta nga aramaten tayo. No matendar tayo iti kasarda. Saan mat amasapol adakkel agatad ti may tugot lakay? Tinapatag kat ada pang regalo kan pagplete tayo. Mabalinan ti 5,000. Naa, uman anay ay hamat ti 5,000. Mano kumaaya? Ay kat 15,000 kumaa. Ay nawaw, nagdakkel matan? Wen, tapno sigurado. Anyat amom ngay. Ang mga no agkasapulan tayo iti kwarta. Kabayatan ti kaadda tayo ijay. Agtipid tayo nga Narigat mat no umutang tayo. Isupay manan ang mapampanunot. Siya akong tad panunot iti pamuspusan bakit? Kitaam tasaan manan akong kumpurmi agamit ti salsaldam dita. Ado ka di pa'y ti ipaaramid mo, Mari Lorna? Agparuot kan agpamula akpay mare. Apay ka de. Adang amin lakad minton umaya lawas, Mare. Kasarti kabsat nila kay ko. Manong aldaw yu ijay mare. Taloal daw laang matkit di Mare. Di urayan ka. Saan aras ti ipaaramid mo, Mare? Saan matkit de mare. Umatender kayo pa'y Ituloy tanto nagsubli kayo. Tapno makainanakak matlaang. Agyaman naklaunay tamawatan nak, Mare. Anya ti aramidan ta ita, Mare? Ituloy ta ati aramiden ta iti kalman mare. Numalpas, rogyan tamatan ti agruot. Umunakan ta sumuro taktong. Gumatang akpay iti merienda ta. Kung naklakit din na sino tinakamotora si Mangpet, si kamot kayang pari. Ang mga no dati kwartam dita, pare niko. Ay nawaw, an-anwam ti kwarta pari. Adda nga min tilakad mi inton Lunes, kat kurang tikas on hand mi pare. Umutang ka pari. Saan pare? Isaldak ko mati motor ko. Anyo, Di ka madanagan. Ta saan mo't amabayag pare? Uray makabulan laang no iso. mano ti pangisaldam iti motor mo pari. 15,000 lang pare. 17,000 to. Ti sublikan ka. Agaramit tayo ti kasuratan, akalpasan ti makabulan, katagbayad kan. Ngun pare. Ay, agyaman naklaunay pare. Nalakakaamasit kan. No saan ka lang agayam?
Saan ko nga awatan ti motor, nga isalsaldam? Ananwam ta motor ti kumparem ni ko anak kaw. Insalda na dito, nanang. Anya? Diyak ko maumanugot, ngam kasapulan na kanumot nga 20 kwarta, nanang. Nalakakala maasyan anak kaw. Sapay la kumatag tong palti kumparem ititulagan niyaw. Adati kasuratan ngay naramid ko, nanang. Wan, adati kasuratan. Gamsigon ka nagiti kalugaran tayaw. May sama day jay nga Andres ang narigat akasarsarita no kwarta ti saritaan. Nagtalakak lang kan kwa na, takumparik mo, nanang. Ada kan kwa na, no dadaulan na, ti panagtalag ko kan kwa na. Ay nawaw, awan matan ti motor tayo lakay. Diyak matan makita. Di ka di madanagan bakit? Saan dati nakaw ti motor tayo? Ay nawaw, nangiparadaam nga rod. Iti ayan da pari ni ko bakit? Ay nawaw, apay nga da iti ayan ti kumparem da ita motor ah. Ala, ito, kalpasan ti makabulan. Ang pudno ka man kanyak? Insaldam ka di ti motor tayo? Uwin bakit? Ay na, Andres aya. Saan ka di nga imbagakkan ka asan akong kumpormiti salsaldam? Kasapulan tayo nga rod ti kwarta, bakit? Day ta ti bagbagakkan ka. Masapul adakkel agat at ti ibulsam no adda papanam. Di mo panunutan asikan tumatla ang tagparikot no panagbabayadan. Naa, adamat ti motor ni Andres iti paraangan yung antikura. Ay na, insalda na kin kasinsin mo anikaw. Anya, kit no agdinamag dito'y lugar tayo ti style day nga Andres no adda ti gamit nga isaldana. Ay, anya nga minan ti masapul mo kaanakan. Umay ko lang itudtoy natin kada kayo ante. Ay na, nagadumag kaanakan. Nagalaam itinatang. Mula may kinanang ante. Nabayag mo't nga minan idinaudi asim marungkar kayo iji balay. Kagagay ati ano si pakakumikuman na. Busy ak mga may ngagar-aramin iti pigadan. Iso adya akong masagaw tiyag bulak baul. Nalpasan ti kasar ti kabsat mo lakay. Agawid tayon ah. Intun bigatan bakit? Ay nawaw, kasano mo ti trabaho nga agunuray ngay? May saal daw lang, mate. Wan angam sayang ti maisal daw. Tapno makapag-relax ka mo't laan, Ti bagamkit de, kayat mo ama ibus ti kwarta binulod mo, sakbay nga agawid ka. Arak tumanan ti papanan tinabat-bati a kwartam. Ay, italaan mo't bakit? Wan ngam adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Siyak to ti agdiskarte. No siya, agawid akon. Umuna kami nga agawid ka dagiti ubing. Adamat kit din ni nanang ang mga wir kadakwada no agtrabaho ah. Ne, ay kat si ka, no kasta ti planom. Di sige. Awan mo ti manglakpad kan ka. Maibagam ti kastaga puta adda pa'y kwarta nga igam mo. Ala gastos now, parikot later. Da kayo lang ang samot kadagiti ubing tinagawid, maray. Wen tasaan mo't akayat ni Andres ti agawid mare. Ada nga min igam na kwarta ket. Ayun, nadamag ko nga insalda na ti motor na iti kasinsin ko. Kasta nga rod mare, 17,000 ti bayadan na iti kasinsin mo. Dakil mo't gayam. Wen ata nagturad mat mare. No kasta nga min nga adda papanan na, masapul adakkel agatad ti ibulsa na, uray saan mo't akasapulan. Isuntumit lang ti agparikot no panagbabaya dun. Dahil tati ibagbagakkan kwa na. Ngam nagtangkan ti ulo na mare. Iso pa yan ti agdisdesisyon. Di nakpay matsaludsudan sakbay nga agdesisyon. Una yan ti kasta ang klase ti asawa, mare. Sakit ti ulo. Iso nga agdwa-dwa ang makiasawa. Ta mga numakatumpong iti kaskin nila kay mo. Ay katlala ingam ti agpili amare. Tapno saan akas kanila kay ko ti mapilim. Ada ka din swildom ni ko anak kaw. Ne, an-alwam ti kwarta, nanang. Adalain ko magatangag. Kurang nga min ti ganansya kadagiti pigada na lakok kahit. Sa anak pa yan nagsweldo. Ngam adama ti urayak abayad ni pare Andres, nanang. 17,000 na yay. Ay, wan.
Makabulan ang tinsalda na ang motor na ito no may alawas. O nanang, makabayad mo't siguro, ta makabulan mo't tinagtulagan mi. Sige, ano sa klangan nga orayan ti bayad ti kumpare manakaw. Makabulan ang ti motor nga insaldam, apay adi mo mapanalaan. Kurang nga rod ti kwartak, bakit? Noan niya tinagtulagan niyo iti kumparem, agtungpal ka. Kahit anya nga rod ti maaramidak no kurang ti kwarta. Ay nawaw, saan ko naparikot dayta? Makauray mo't siguro ni pare Nico. Nagturad kan tumat nga umutang iti dakkel agatan. Masapul aya nga min adakkel ti kwarta nga ibulsam no kasta nga agbulakbul ka. Ay, bakit? Amangan kid din no adda ti tangdan mo dita. Tabulodek pa'y. No addaman, igatang ko ti mausar dito'y balay. Apay nga minaginastos mo amin ti inutang mo. Manulaang matiplete tayo ah. Saan pa nga imabot iti 5,000? Nao, adda pa'y mo't ti motor ni Andres, nanang. Sa mga imay ni Andres. Kunaklaki di, na imay na inala itay. May saal daw ang naguruurayak. Nga mawang matimay. Nao, apay ngay. Anya nga tanumapan kalangan iti ayanda. Ay, unman langan. Ang mga nunalipatan na, nga dati responsibilidad na kanya. Apay ngay pare, nalipatam samot, tirumbang abayadam kanya. Ay, kastoy ngamin pare. Diyak kaya't amangag, ti anyaman arason mo pare. Tanagtulagan da, kat makabulan lang. Ay, pare. Awan pa'y ngamin ti kwarta kita. 800 pesos lang ti adda ditoy. Ay nawaw, sana mabalindi kasta pare. Awan maaramidak pare. Tawan kat nga rod ti kwartak. Kasta nga rudan, ti rason mo. Di ka panunot, iti pamuspusan. Ay, di kamot makaawat pare. Uray danugan na kita. Awan ti mayawat ko kan ka. Pangasim pare, saan tay nga ubing? Ano sampay ti aguray pare? Kasapulan mi ti kwarta pare. Agbalin ka kumamot a responsable. Ta saan laang asika ti agkasapulan iti kwarta. Saan laang asika ti mangmangan. Ay nawaw, inruar mo mata motor ti kumpare manakaw. Aramatak man laangan, nanang. Anya, Nakabaybayag tumot nga agbayad. Makabulan ko nana. Ngamdi, agdua bulan ng tamotor na nga insaldana. Ngamdi namit ko na nga agbayad. amangan no agungay. Bayam tagungot nanang. Ririn to manday ta. Tapnoam muna, tirik na no saan nga agtungtungpal iti saritaan ti may sa atao nanang. Marmarwam daya akong pare. Anya pa yun ti mausar ita Andres. Awanan ti motor. Ay, saan ko pa'y amaala? Takurang kat nga rod ti kwartak. Agin lalaing kan tumat anapan ng isalda. Anya nga ita. Awan matlangan ti aramatan tayo. Nanay. Ay, nawaw. Umurmat ti motor tayo dayay. Kat, anya ko maita. Ni pare ni ko dayay Na, apay mat nga inusar na ti motor ko. Agdua bulan matpimanan adi mo innalala. Uray pay. Awan iti saritaan mi. Nga usarin na ti motor ana isalda. Napunuan siguro matana. Pinagururay mong tumat ngamin itinabayag. Ay, nas ka na makasaritak daytaan ko. No siyak ti sika, kompleto makit de ti inutang mo. Tapno maalam matan ti motor mo. Kasaritak Tama nga no magasgasan mo tan. Ita, amomon tirik na. No saan nga tungtong pal iti saritaan ti may isa tao. Motor mat ni Andres ti inusar ni kasinsin Nico, antikora. Muwan tadabayag matanday dya ang motor ija balay. No kasta, saan pa'y anakabayad ni Andres? Wad, isuatap no baka baway. Inusar na din ati motor. Sigurado nga agasok ti agong ni Andres no makita na day tante. Ay nawaw, di oray agasok ti agong kidlapayag na. Sa bagay deserve na. Pasul na lang kadi na mo tagtungpal iti tulagan. Usaran mo ti motor ko, pare ni ko.
Saan lang nga na minsan na nakita ka? Namin adun ataras. Dakas ka di. Ay, nawaw. Awan iti sarita antang o saram ti motor ko. Napilitan ka. Tanakabaybayag kamot nga agbayad. Breach of contract inaramid mo. Awan day tayo di pinirmaan ta kasuratan na niya. Kasano? Na magasgasan ti motor ko. Breach of contract mo tasasawam dita. Umuna iti amin. Sikat isaan na nagtungpal iti makabulan asaritaan ta. Makauray ka man kami na. Aging ka kaano nga agur-urayap. Adakan ka. No kayat mo amaala ti motor mo. Agbayad ka adagos. No saan pa yan nabayadan dayta itaabulan. Kukwakon ti motor. Marmarwag ka. Ay nawaw, agdardaras ka matlakay. Nas ka na makabayad akan pare ni ko bakit? Amangan ko nakno tagi ko ang nan ti motor ko. Kompleto ka din ti 17,000? Wen, adda na diskitar ko. Kabailang matgayam nga idiskitaran ka. Pagadalam day ta napasamak ah. Uston ti salda no saan nga importante. Nalawag. Bayad akong ti 17,000 pare. Hey, kabalang matgayam ngay pamuspusan. Ala akong ti motor ko. Mabiit lang ta irwar ko. Amangan mo na nagasgasan ang dayta. Awan ti pagdanagam. Ta inaywanak ti motor. Ay nawaw. Irol mo nga rudan ah. Tapno malpasan ti saritaan. Wan ka di. Relax lang. Isublik a kumpleto ti motor mo. Walang labis. Walang kulang. Ay, kagyaman naklaw na pare. Hinton sumaruno. Ti kan bang isalda iti gamit mo. No di mo amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka iti padam a tao. Iti kasta ngar aramidam. Ay, nawaw! Nuan niya ti saritaan, agtungpal ka. Agbalin ka a responsable, kat aramidem noan niya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kunaklakit din no agpalpala mati masabat ko. Na kayo matgayam tatahulyaw. Ay nawaw. Gapo ta kasto ti kawis ka. Kasta ti ibagam. Relax kay lang, tata. Seryoso kay launay mat. Kun kunak lang dayjay. Ang angawon kayo lang. Sa kagkatawa kasta. Lakay kayo ngam diyo amo ti maangaw. Sa dino ti papanan nyo aya. Naragsakan. Sensitibo kay launay mat. Wen tadamatirik na ang masaktan. Apay ngamin a seryosuan nyo ngay. Ang angaw ko lang dayjay kunak mat. Na, Panawan kay manlaang ay. ay nawaw. Pimanaw latan na kasta. Awan pa'y magtikunada nga agpasensya. Agkapay-kapay ka bagay. Stop do ada pambigsam nga agtrabaho iti bangkag mau. Agyaman aklaunay manang usyang. Ada man ti madlaw ko keng ka. Anya day tamadlaw mo manang. Nay, kasla sa balay ta panagis-isam mau. Iti kasta nga itsuraam kaslada ka apam ading kau. Ay nasalaw ko pa'y laang magabay na dya Bilma. Apay ni Bilma. Mumati ugali na dya babae. Pagbalinan lang nga ang angaw ti amin. Uray saan mo't nakakatkatawa. Anya ti imbaga na keng kaaya. Haglang lang akanaw ngagpalpalama. Iti na minsan kuna naman ay nakasla kriminal. Ay, uray syakmat. No masalaw ko di tadalan. Nagsasakit na iti balikas na.
Inton kwan, ibaga na nga ang angaw na laang. Isuntupay. Nagpuskul ti subil na. Ngamawan mo't tinangag na kadatayaw. Nakunampay ading kau. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayo, Vilma Bakay. Di mayat, siyak manan ti bida. Ay, nawaw. Bida sasawang mo dita. Katuan matlakay. Biyag kumanang ti bambantayan da. Inangaw mo kanukay, ni Tata Julio. Dayjay ti makagapo lakay. Apay, anya ti imbagam kan Tata Julio aya. Imbagak laang mat, akas laag palpalamati lang nga na idinasabat ko. Ang agaw ko laang mo dayjay lakay. Na. Kunkunak laang mat Ay na. Panagkunam ka di, kat nasayati kas jay nga insawang mo. Ay nawaw, ang angaw ko laang kunakmat. No sensitibo da, ay kaparikot damatan No kasta agawid ka, Nora anak kaw. Una nang, may saabulan ti live ko. Ay, mayat nga ron ano kasta anak kaw. Ma-enjoy mo ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw. Putno launay nanang. Kumusta mo ni Uncle Julio dita? Ay, nasaya at latama ni uncle mo Makumikom mga agmulmula iti kumkumpor may iti bangkag na. No apay ngamin asaan anang asawa ni Uncle Kas mag-itak ka naragsak mo ni uncle mo iti biyag na anak kaw. Saan amabalin apilitan tayo ang mga asawa no di namat kayat? Ay nawaw, sika ka din day tamari Nora. Nag-awid ka magaya man. Kauawid ko lang ang idikalman, Mare. Una yung tikas tala nga maray. Limok magkamutan. Kas kaladram iti kas tala nga maray. Unay kan, Mare. Joke only maray. Umisum ka mata? Ang angaw ko laang dayjay maray. Na, saan anasaya at ti ang angaw akasta, Mare? Unay kan mare. Di ka maangaw mat. Joke ko laang dayjay kunakmat. Imbagak laang tapno damat pagkakatawaan ta. Nakakatkatawa ayamo day, Mare. Alaman. Talaga nga awan mo tinagbaliwan day, Vilma, nanang. Ay nawaw. Apay matanay bagam tikas ta anak kaw. Nasalaw ko di tadalan itay. Agasam ngay, kaibaga nakit din akaslaak kanudram. Anya? Gaputalimok mga kasdayan ti bagana. Uray sumat. Nagpuskol ti subil na. Ngamawan mo tinangag na kanya. Day tapat ti paglaingan day tao. Talaga asaan ang makarik na. Panunutan na kumamot nga adarik na tayo ang masaksakitan iti dakas abalikas na. Saan anasayati kas di nga ang angaw? Kastamat laang ti inaramid na kani Uncle mo Julio idi na minsan ka. Padasan na nga ulitin ti kas di pa nagsasauna. Talaga ang makangagmat kanya. Pagyamanan na tanatapulak ti bagi kitay. No saan? Amangan nunadanog ko tinapuskol asubil na. Naibusan ti asukar bakit? Si kaman mo ti mapan gumatan? Mabit lang, tagpalusak pa Ay, nawaw. Apay ang masapol nga agpilis ka pailaang. Wen tama nga no adda masalaw ko di tadalan. Diyak kaya ti aglang lang nga anya no bilang man. Gumatang kalaang ngamin. Di mo man ibaga ang makiin nangaw ka manin no adda ti masalaw mo di tadalan. Dipindi la taala kay. Ay, kasano no makatumpong ka itikaskan ka? Awan ang mga numakaraman ka di na oras. Relax laang ka di lakay. Saan na mapasamak dayta? Ay nawaw. Rumarak labiit nanang. Sa dino ti papanam Nora anak ko. Itayan ni Uncle Julio nanang. Mapan ko la itulod ti pasarabok para kan kuana. Pakialam mo ilagan to'y basit ama ta itad mo ka ni Uncle Mau. Naibaglaang nga damo ramanan na. Day talaang ti ipaw ito nanang. Wan. Alam mo ti nga rudan tagrubwata kon. Amangan no agtudo inton malam. Ay nawaw. Si kamanan? Apay,
anya kumaitakan ka, no siyak manin tinasalaw mo dito'y dalan, ah? Awan matkit day. Na, ah. Anya tinakakatkatawa ay, ah? Awan baray. Kaya't ko lang matyak katawa. Na, ah. Kas kalaag lamang. Si Kangay, kas kaladram, iti kas talangam. No makapagsao ka, kunamlan asino ka. Kita man matasubil mo, nakapuspos ko launay. Asinaw tinapuskol ti subil na. Ulitan man timbagam. Sika, nakapuspos ko tasubil mo. Di ka manlangan, subilan. Di naktaltalikodan mo kasarsarita ka. Anay ko, iba tong tibuokan ba? Ay, nawaw! Ulitan man ta imbagam itay. Subilan ko ng kanya, ha? Ang angaw ko laing day mare. Si kaki di mo. Di ka maangaw mo. Kas tagayam, ah. Daytoy ti parakin ka. Anay ko, ang pinadinalog mo ti subil ka. Ala, iguyod mo pa'y tibuokan ba, Dok? Si kalaang ayat ikabaulan na ti makiin nangaw, ah. Nay, apay akasta tilagang maimbay ka anakan. Nasalaw ko ni Mariville maditadalan itay, Uncle. Kahit Dandani nagpinungot kami, ah. Kasano? Sa bali ti katawa na idinasalaw ko di tadalan. Idi inangaw ko mat, nga imbagak anapuskol ti sobil na. Nakaungat ti loko. isumat lagaya magasta tibuok mo ah. When ata inguyod nak, Uncle, angam natamaan matkit di ati napuskol asubil na. Isu akwits kamin. Ay, diyak ko makanunungan ti kasta nga inaramid mo. Agam, di ka mababalaw. Kaputan ni Vilma mo't gayam tinakaapam. Amok no anya ti ugali na jay ababay. Pagbalinan na nga ang angaw amin. Nairwam amang personal, banag at pakarurudak lang unay, Uncle. Ay, uray asinaw, kat marunod itikas niya nga aramid na. Uray ibaga na pa'y nga ang angaw na laang. Ay, di na panunutan, nga damat tirik na tayaw ang masaktan. Ne, hagdardara mo tasubil mo ba kay? Ayop na dyan, Nora lakay. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Inbaon ka lang aging matang, agawid ka na kasta tilangam. Basol na dyan, Nora lakay. Ang mga no inangaw mo manin ngamin. Saan mo? Agkat katawa aklang mo. Isumat lagayam ah. Asino ngamin ayatin ang ibaga nga agkatawa ka iti sangwanan na. Agraraman kiti na dyan, babae, ah. Nududwa kayo lang. Talaga panunutin na nga iso tikat katawaan. Kita man, tanagpuskol asubil mo. Nananane, limtagan. Singirk to na dyan, babae. Sana nasayati kas to ngay naramid na kanyak. Anay ko, tisubil ko. Nagsakit matano kas tangang sawak. Pag nakmam day nga inaramid dakin ka. Taang angaw ngamin, ti paglaingam. Agdindinamag dito'y lugar tayo tinaramid mo ka ni Vilma, Nora anak ko. Subilan ko layo kay di ananang. Subilan? Uy, di na bagay ti Vilma anagan na. Subilan ko natay latan. Ngamin, napuskol mo ti subil na. Si Kaki, di mo tanak ko. Pudno mo nanang. Apay, isulaang ayat ti kabailan na amangangaw itipada na atao. Tapno ang muna mo't atirik na nanang. Wan man gam. Agasam man ta subilan, anak ko. Isumot ti may bagay kun kwa na. Insensitive la unay day a tao. Ang angaw lang kano. Ng personalan na mga tao. Aguli magkaan si Kapitang. Amasan pa'y anak ka-recover ti subil ko iti naramid ni Nora. Nagadupay laang matasaom dita. Napatag nga raw, ti bagakan ka. Ay katibagamlatan ah.
Subilan mo't gayam ti birngas mo ita. Anya? No abay nga minapagbalinam nga ang angaw, uray dagiti sensitibo awanag makitam da ita, si kametan ti personalenda. Ma'am, ti kunada nga ang angaw lakay. Amo ka. Ngam saan met ngamin anasaya at no amin abanag kat pagbalinam nga ang angaw. Kita ta subil mo alimtag. Subilak to na Janura. Urayan na lang aging pagtisubil ka. Sos, limtag lang arudan ta subil mo. Natangsit ka pa'y laang agsasao. Agpakumbaba ka mat. Bueno, kaya't mo, makarkaro pa'y dayta. Kumusta tilakad mo, nanang? Ay, nasaya at mat anak ka. Napirmaan na ti application ka. Ay, gayam. Nasalaw ko ni Bilma di tadalan itay. Kat, anya man ang timbaga na kada kayo. Ang mga inangaw na kayo man hindi di babae. Saan ba't kit de anak ka? Itikas di akasasaan na. Amaw ka marigatan nga agsaaw. Grabe magayam pi man tinapasamak iti subil na anak ka. Uray lalimtag. Deserve na day tananang. Nasaya at matla ang akasta tinapasamak. Tapno aguli magman. Amagan no mabayag pa isakbay nga gimbagday jay. Parikot na matanday ta, ananang. Day tatiganaban ti mahilig amang personal itipada na tao. Namin anasalaw ko ni Vilma di tadalan, ngam awanan ti mangag ko adakas abalikas na. Sana kas ide. Wen tasaan pa'y anaimbagan ti subil na. At damat gayam ti mayat nga epekto ti inaramid ti ka nakakenkwana. Uray kuskusilapan dak, numasalaw ko di tadalan, okay laeng. At least, awan tinasakit balikas sa mangag ko. Awanan at ti maramidan na. Nasakit siguro ti subil na no ipilit na nga agsaaw. Iso akasta, agul ulimak malatan. Ay, yaka mo no'y kararag ko nga ta, amaimbagan, wano uray saanan, tapno agul uli maklaangan. Natal na ngamin ti barangay ita, akas na tinapasama kiti subil na kahit. Ay nawaw, kusilap kamat ako silap dita. Anya karperamidag, kita ang antisubil ka. Saan pa yan naimbagan? Nagsakit no kasta nga agsawag. Pasaginan nakpailaang mat asubilan di tatirsina. Ita, amo mo, tirik na timang angaw. Nang runa pa'y, no personalan. Amon bakit? Saan nga min anasaya at nga angawen akanayon dagiti kalugaran tayo? Ang gululukan! Na, tagkusila pa lang. Dito ako nga naman. Ne. Ay nawaw, pinanawan na klata na kasta. Hoy! Kita ang bakit? Di mo una itagkusilap. Amangan mo't no tamatam ti sumaruno amablak ayan. No takinatangsid mo pa ilaan, ti ipakpakat mo. Ay, nawaw! Di tayo kumalabsan ti agsao. Saan nga amin abanag kat pagang angawan tayo. Nang runa no daytoy kat personal matan abanag. Panunutan tayo kumang at damatrik na tipada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam brandaw.
Gumatang ka itilugan mo. Wala nang. Tapno dati pag-service tayo. Nang runak at man manulaang mati agbibiyahe dito lugar tayo. Ay nawaw. Ada nga ron igatang mo. Panagkunak kat umanayon ti urnong ko nanang. Tay ka ba alam ko maabayadan ti gatangam? Narigat ti mautangan. Wala nang. Diyak met malipatan dagita abilin nyo kanya. Nasayat man nga ron no kasta. Uray saan ang inginaan? Tinapatang kat maaramat tayaw. Wala nang. Kadwaan nak tong agpiliwan. Kaano aya? Inton Martes nanang. At dapay ngamin tinapatag nga aramidak inton bigat. Ay nawaw, nakitam day jay bakal. Jay, Di ka barbarwalo ka na limabas bakal. Color light blue. Italang mananakitak day talukan dito yung lugar tayaw. lugan siguro dagiti kalugaran tayo Amangan no addaman ng tigimatang itilugan na dita. Sino nga ta? Ay unay kamutan lakay. Masapul amaamamot amin. Curious lang na tao. Sino man nga ta kadagiti karo ba tayo timbasin sa? Inton maamwam, apalam tumanan. Amangan ko na. No ma-inspire mo na tao bakal. Nagadulaki din ay bagbagam ditan. Agawaam kit di timangan, taado pa'y ti maaramid ijay garden. Di la mabalen nga itilikudan ti balay ti pangiparadam itilugan mo anak kaw. Ne, ita niya makagapumat nanang. Amangan no makita dagiti kaaruba ket apalanda. Sapay awan gate tayaw. Nanang, kukuha tayo matitagaan na kaiparkingan tilugan. Wen agam amumeten ti tattaw ita panawan. Ay nananang, saan tayo naparikot na ita? Adamat ang kadakwada no ipalubos da nga apal ti agari iti kaungganda. Sana pa nagpasikat. Ngamay mayat no iti sangwanan ti pangiparadaak, tapno mabantayan tayo matlaeng. Sa bagay, ada puntom anak ko. Ala, sumarkay kit din tag merienda tayo. At dati ginatang ko ang merienda. Umayak man, Mari Luisa. Sumrek ka, Mario Landa. Agyamanak, maray. Ala, agtugaw ka. Anya ti umay mo ibaga aya, Maray. Kayat kula ang timakiin nistoryakan ka, maray. Agmerienda ka, Maray. Ada na ba ti aginatang ni Brando itay? Nabsugak pa'y maray. Uray no agmerienda ka latta. Sayang dayta. Diyak ka ba ilang nga ibusan? Ay, hun gayam, maray. Lugan nyo ka day tinakaparada iti paraangan yaw. Ay, lugan ti anak ko, Maray. Lugan nyo madlaang. Lugan na, tay sumapi man tigimatang, Maray. No may papan iti kwarta. Talaga analaing nga agdiskarte ti anak mo, maray. Wan matkit di piman, Maray. Awan may bagak iti anak ko. Asawa laangan ti kurangken ko, ana. Ay, ibagam ata sumapul matan, maray. Mapmapanon ti tawon. Isubat ti kadayon ko nga ibagbaga. Diyak mo. Kabutang nansamat ti mga asawa, Maray. Ay nawaw, makitkitam ti makitkitak bakal. Tilugan ka di anak kaparada iti paraangan ti kumparem. Wag, ti kumparik mo't gayam ti makinkuka. Apay mo ta di na imbaga plano na gayam ti gumatang itilugan na. Kasta ti mayat lakay. Kasano ko maamayat ti kasjay? No adda planom, di mo ibagbaga iti uray asino man. Taamangan no saan pa'y amatuloy. Ado ka dagiti demonyo itig-igid. Nasakit ti matada ang makakitkita nga agprogreso ti padada a tao. Naa, siya kasamot ti patamahan bakal. Apay, demonyo kaya mo lakay. Munakan nga gaway bakal. Sikangay, di ka agawid. Dumagasak man pa itayan ti kumparay. Apay manan ijay. At dalang ti kayat ko ngay bagagan ko na. Na, may papan ka di iti kabarbaro alugan na. Sikretok magtanday jay Nagadunga mo.
Maamwak tumit lang no anya dayta. Ay nawaw. Agkape-kape pare. Agyaman ak paray. Nakitak ti kabarbaruan lugan na nakaparada iti paraangan nyo paray. Ah, dayay ka di? Lugan mo ka di kay paray. Uno binurot mo lang. Lugan ko pare. Gimatangak. Tapno at dati pag-service mi. Narigat nga min ag commute dito lugar tayo. Nang kat man manumati ag biyahe. Fully paid dayta paray. Uno hulugan. Fully paid pare. Rugyam mo tan ati agurnong. Tagumatang kanto magtilugan nyo kanibagat mo. Iti kasta, at dati aramatan nyo amang i-deliver kadagiti natang nyo. Yak pa'y masigurado. Dukano paray. Amang mag. Supply lang ti garden may. Narigat ti ag progreso na kastulaan. At danto ka di pare. Ay, kwa paray. Mabalin ang buludag tilugan mo. Aramatak man mapanak iti barangay hall. Di ka madaragan. Taging ka barangay hall lang. Sana ka rumar. Ah, ay, pare. Pasensya ka na. Hanggang saan ko nga ipabulod ay talugan. Anya launa iti pagtanagan paray. Amok mo tagmanehaw. Uray kaskasanaw. Ikan kalangin iti pagpletem pare. Ano sam te ag tricycle. Ngamin, talaga ajak ipabulod tilugan ko pare. Saan mataga po tayo imutak? Ngam kabarbaro ngamin dayta, pare. Apay day dyan anak kaw. Pimanaw mo ni kumparem ka di na pa'y naibos ti kapina. Nasakit tinakam na iti imbagak nanang. Ay nawaw. Apayan. Yak ngamin pinatgan tikid daw na. Anya tikid daw na aya. Bulodin na kano tilugan ko. Taramaten na ama pa ni barangay hall. Kahit Iti imbagak amang tadaklangin iti pag-tricycle na. Pimanaw mo to. anya. Narigat mat ngamin no ipabulod ko day talugan nanang. Ay una. Narigat nga agpaisaw. Kasano ngay no may bangga na dita. Sapay ka barbarulaan. Dahil tati di na maawatan nanang. Ay na, awanan. Kaguran akmanan, ti kumpare. Nakamisuot kamot anagawid, Erneng. Una yan na kinahimo tayo brandaw. Apay ni pare Brando. Maminsan lang mata bumuro-dakan ko na. Di na pa'y kayat maut. Anya ko matibuludom iti kumpare maya. Ay katika barbarualo ka na ha. Aramatak ko man mapana kaya barangay hall. Ngam di na mat kayat ngay pabulawd. Ikan kalangan iti pag-tricycle mo. Una na kiti kanya. Anyat pa nagkita na kanya. Rupat kwarta. Ay nawaw, amumit akabarbaro jay lugan na. How? Manong oras lang maut. Unay kan lakay. Respetom ti desisyon ti kumparem. Madanagan laki ti rejay. Anya kumamo ti pagdanagan na. Kat kabaalak mo tagmanehaw. Gusto lang ti kumparem. Narigat magpiman no maibanggam ti lugan na. Apay, expert ka ayang agmaneho. No maaksidente ka nga eh. Anya ti planong nanang. Dumaray ka kadi, di bunyag ti apokom? Nag-text ka day ni Manang Muzen eh. Wen, no kayat mo ka no, dagasenda ka dito'y balay, inton madamdama. Tanagpasentro da. Itulod da kanto ti manugang mo, numalpas ti bunyag. Sika nga eh, di ka mapan. Adamat nga ro trabaho nanang. Ibagam nga rod ka ni Manang mautadagasanak dito'y balay. Wen, agsagana ka nga ro dahin. Mabiit lang dagijay. Wen, agdigo sa kaon. Ibatim timay sa asusay no rumwar ka. Tamangan no umununak nga agawid inton malam. Mutoy man ti chinelas ko bagal. Ay nawaw, sa dino manen ti papanam. Kunak man no aginana ka ita. At dalamapan ko kitaan. Ijay, Basta. na addan samot mananda ka sa plano. Aho, taka sa plano mo tasasawam dita. At dalamapan ko kitaan ko ng araw. Ay na, ha? Agyamak. Agluto kang tao, iti pangaltawan ta. Agawid ak mutla adagaws. Mabit lang na ito, alakad kao. Kunak lakit din no asino ti simrag. Si kamagayam ernay.
Makino maklaang nanang. Sa dinaw tinagapwam. Ha? Ang dalaang inasikasaw. Ijay, Di talaang na. Adaya tinakakatkatawa. Naragsakak lang nanang. Kas kalag balamot anak ko. Na- Bisin mon samot dayta. Mangan ka no mabisin ka. Saan akong conformity kat katawam dita. Makino maklaang nanang. Agawid ak matlaadagaws. Tanagluto ni bagat kao. Anya oras na nagawit kayo itay nanang? Alas 3 iti malam. Apay ka, day? Sino mo't nga tati awanan ba ina nangugad iti lugan ko ang nakaparada iti paraangan? Anya? Masapol ang maipapintor manan day taalugan. Inugad-ugadan dakit din. Sapay naggunag. Inranada nga awan tao dito'y balay. Kita man. Amagan no na ala iti CCTV. Ay nanang. Kita akin ton madamdama. Sapay la kumata na ala iti CCTV ti rupa day awanan bain. Sapay la kumaa. Kaiso ti agbayad no ipapintor mo talugan mau. Agraman lugan anay parada lang dita paraangan. Pagtripan da pay. Una yung tao ita panawan. Ada ka din ni pare Ernie, Mare. Adda na panan na para eh. Adda ka di masapol mo kan kwa na. Umay ko lang ibaga nga ipapintor ko tilugan ko nga inugad-ugadan na, Mare. Iso ti agbayad, Mare. Ay nawaw, saan ka ang maawatan paray? Iso tinangugad iti lugan ko, Mare. Naala iti CCTV ti rupa na. Inrana na nga awan tao iti balay iti kalman. Sapay nagguunag ti ugad na. Oh, ato'y Mare, kitaan. Nauunag da kita iti personal. No kasta. Iti ayan nyo gayam, kinapanan na idikalman, ako na nga addalakad na. Un, Mare, makita ti rupa na iti CCTV. Iso asaan na makapaglibak da ita akong pare. Amok ana sakit tinakam na kanyak. Tasaan ko nga impabulod tilugan ko. Ngam saan ama iparbang tikas dyan nga inaramid na. Ay no, mangibaba inday tao. Nasaya at mat, tanasapa ka anagawit, sika, Ernie. Abay ka day. Mapan ka iti ayan ti kumparem, itamat na ang. Ay nawaw. Anya taramida ki jay. Anya kumapay, pagsaritaan nyo ti bayadam kan kwa na. Apay ngamin anapan mo inugad-ugadan tilugan na. Nay, di kayag pabaso lakas taa. Inusin tiyak bagal. Awan ti amok no may papaniti na itabarag. Ah, adda CCTV, impakita ti kumparem kanyak. Madlaw asika ti adda iti CCTV, iso adi ka makapaglibak. Anya? Ha? Di mo siguro impagarop nga adda CCTV da. Iso anaturod ka na nga ramid iti kalukwan. O, anya nga ita, aggastos ka po iti kalukwam. Makitkitam ka diti inugad-ugad am alugan ko, pare. Pasensya kan pare. Sapay la kuma, tamapakawan na. Uray mapakawan ka. Rumbang laang asikate agbayad no ipapintor ko man ang tilugan ko, pare. Anya? Oh, mingmingam ana imbag, pare. Mingmingam na kita. Nagguunag tiugad na, pare. Anya ti inaramat mo? Kutsilyo ka diti inaramat mo kada kita? Saan ka di amaalay tinasayata sa ritaan pare? Nalabos ti kasta nga inaramid mo, pare. Masapol ang maipapintor tilugan. Takas na ko nakitay. Nagguunag tiugad na, pare. Makitkita mo tayo ta. Dakkel samot ti mabayadan pare. Kadakila talaga. Magastusan ka. Iso nga itapay laan. Rugyamong dagdiskitar. Amangan no, da extra kwartam dita, nanang. Pangala ako mga iti kwarta, katawan mo't pensyon ka. Ay, nawaw. Kasano pa yun dita? Amangan no, reklamo ni pare Brandaw. No saan ako manno ko titikayat na. Day tatiganabom no ipalubos mo nga apal ti agari di tapusom. Kaya't ko lang mati bumalas. Iti anya aga po, katawan mo't tinadagsen abasol ti kumparem kan ka. Di na ka lang pinabuludan, kastamot tan ti aramidam. Amok nga apal ti daduma dita, ay nawaw ka. Ah,
Anya nga ita, agparikot ka no pangalaam iti kwarta nga ibayad mo iti kumparen. Tulungan na kadiamang solbar iti parikot ko bakal. Kabalam daytan, si ka mismo tinangaramid iti pagparparikotam kunak manen. Diyak kaya ti may pabarangay, iwan no may positive Facebook bakal. Kat agpanunot ka iti pamuspusan. Ay nawaw, diyak ka muna niya taramidog bakal. Kasla mabagtita ka namang pampanunaw. Dayta ti ganabem. Dayta ti pagbanagam no ipalubos mo nga apal ti agari iti kaunggam lakay. No siyak ti sika, agbalbaliw kan. Saan nga amin abanag katrumbeng nga apalam? Ay nawaw! Agbalin ka anaragsak kadagiti naragpat ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Taamangan no isupay ti mangitundakin ka iti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.